Kubor nagaslem jong unongsan hima. Hagani ka jella ki dan bun ngut ki nong tho ki bala no senyang ban kentiu ya ka tho katar. Bat ki dan ru ki balayo jing itu namar ki kambarat ba jongki. Napdeng ki babun ki nong tho kawai naki kadai ka kong miniman lalu. Kabala tho bun teli ki kot khasi kentop ki kot jengtip kelum ne general knowledge. Kakong lalu kalala ban tho bat phashon bun teli ki kon hapdeng ki babun ki jing e ha kalentiat kum kalong keme. Haba kaha ban pendap ye ki kam yeng bat letre kum ka syakri sorkar. Ban kham dip shu syapang ki kam bagane ka nong tho kalale. Unong san hima ulayo ban yakren bat kakong lalu kabala batai kumnu kapoi ban penlut por haka kam tho. Namar kadon ka jing sngo tenat haka nadu bakadang puli hadu kisnem bakalatrei kam sorkar. Kakong lalu ka syong that no kum ka syakri sorkar katenat PWD house nem arhajar khadar. Kum kalong kemi ngam ong kum kenteng reng ong kum kalong kemi ong e ba ngi habangin e tanaman taki kuan nrei ni habangi lai kapur ni di ban pendon kam ya kata kapur ka ba balai ti ngam kum kanong thokot hapor banga sedang ngasu tho stang thok kai kum tu ken long pat ong mo ban tip bakan penmi ta kakon tenga sulong ba thok kai tu ki piece of paper kum tu ken khot tadi nga ye kendu i ba son majau ba sonda majau di profesor SS majau tenga ye tu i bele am tam tai ong wa khana babi yong bu bahai ong kopi bahaya ki ke hapo ka register sonrangan ban pe yo kum ta ti ong tua ti ba bisi jarwaru ilai rat tai ong tua te maki arngut kide maki ki min mentor jangai bi mo bang kwai dua ble ba bisi jarwa ang tapi dia i babuti do mentahi dang em ti maki ki ba pen pet ki ba pen biang nang ke full stop taki koma la batai le kum ta ban batai ngapen bet hadu ba kadami tu kakot ka bening kong e katu ke ningkong gadi kini ken atang mafi na marjonga katong penmi haus nem kadi usnem prapu kondai ti kani gadi kakot ka beningkong ti hangi pin i babun hi ki kot apu kan kakot jikiro ngala enter hadien ke balong banduk bekindu betip ki kot ki bangala le ti hadien nang tu ale astu ka ngambansi hadien ngambansi tu ter bakilaya penslurenga di nakaliang jong ka KS ru ki puli tu kakot ki pencelur ki ong bapidon kasap pendon kam hok ya ka yang buat penlian dai ke tengah kum long kemi ngatri office tu kapor ngadi ka bru bobun kam li on school kun di shaw school kun ti tangga krekot tingi hab ya pha hapo school nomor bali bam lap shu mo bat katri ka dawan skasian katiu untakin tin re men miet ngasang bangan ngasi tai temen syate ti kitai manual kita bari tak hadir nong tu pada sale kita elektronik temtaken ngalong nia ngadon kata kajing sutenat bangan tho tim ong ba yo 80 yo mensiam hasibun kinong puliru bakia sutenat ti kiong le komta at shu sita penrung sukumta ta ti ngayo mensiam ha kinong puli bakia batai ti de ha kata kom nga nang ban kampen bah nda hadien habut pedia nda ngala kam tho nglai kedu perlok sejong itu profesor Streamlet khar nang ta si babu itu Dr. Biban Swer tu black clat baplima tur ki bala era bai nga kila hikai nga komnu ban ne ikit ki drama komnu ban tho ikitu ka drama tu ka one act play long kila irap shibun ngato baro ke jai kat adu ki poetry ki poetry pada di ni Professor Streamlet iba nga bi remember kene ka All India kene AIPC All India Poetry Conference di ngato poetry kene poetry surbat yang barin ibalong barin di rapon ngkong ngato poetry ru ngasi penmi porupang sipen mi kai kum tu ikut kubari bariam tu kai hadian dong tu kan dah ramut ban thok kot pada sa modify bahaya gitu pada kai dia dah hadian ski ke don to ke jingsnat ban thok kot ke jingsnat ban thok kibi ru ke jai kon tisu lang ki kon ta ke jikiru bang asyik jingle keleng
Di bahab if ibu dengan babong itu tu bersilik berngak keleng-keleng. Tengah yo idea kum tu kan oh lek satu long kum tu lek satu long tu. Tengah thok satu kejeki. Ti kejeki ru kadai factual. Kamdai ke fiction. Ti kejeki ru ngada tur brokoi mekalia. Hakatu ka kot ka baringkong bedi jung terus gai ka tu bap limit engkong ka tu libar khoi kidur di besani bedalik keleng-keleng. Kiki su ngili rung tu ki kram dam ngili rung dengan tu sport sejuru adali rung ki long ki min hi bang adale tu ngale itu ka kot culture pada kata kot culture ka di bang adale daladi ka baningkong e bakipin ime ka tu ka ki open air ngiu sopet nang ka tu ngale bong habia ya kejat ha tu ka puar kim palai kali ti ha tu ka puar bagi ya so man si terthona pois clear lu tama ka bas tanak long lapos tu yu ilo di tu ki footprints ki bahe ki tu gimau long menchua ki ong mo ki bru bam chua ki barat ba tengok ngaro sumut dong ong trai ki tu gimau rong tu man ki footsteps jung ki footprints mo ki ong ki dinjat jung ki kin baki yu ti start long imtek ke long tamba ngilai shondur la lele te habang ale yikini culture ngadale kum katuka rongkli kadali senong talang ngasa bat song baro simiet kat bakisyak kedang syak ki sidan tu kentei ki le to kasan met song baro simiet ki ong ka remusan ken hang tu galong ngiting ong lang kolong kom ka lempung ma bi song pelun kum tu kum ka turu hab song baro simiet habang itu ne ngi haban pulut bat por bat buhor baro ko mo bang sulong second hand news Mbak tu khana ki brio ngin tho ya renga dale daladi ke badon kisya nang tal la kobar chatu katuraru ngidale kum tu kasat wanggala rong adale ngasa hanturu Dr. Milton sangma turu balai rap bahayanga long bayalam chatu te sabhoi pede idon badan bok bapten lenti nga ba il balaklat badan bok lalu yalam tu kisat stia tu kisat ongkra tak tu kisat bar khoi tu kisat ke ong tu kisat jung tu ki seng khat alam do bakpen kisat sajian tu ki wandut baru antu tinggal isanong kra keleng-keleng kum tu kan long pe itu kor kom syat itu kor kom le niam di long stanat kan balik itu baru hapo joy pada balik dan ba shining lalu turu ilakhlak di bahasa ini rila era bah balik tu la le era bercenduri gitu ki musni yang gitu ki kan benar ki cakap balik niam tu ki hapo akan ni kapo juga ni kasyat be deng kalam ti tu ki pale ti ki lindo ki tu ki pator ki iru ki tu ki enistish po iru ki long ke be era bah ti kamin ne ka kot jonga pade bangatho ka dei ka ba kam long tengku bah kadi katuka balik ni ampun tiang po ilakan tiang katu ka pulut po do sansnem nama tu po ngatrisha penusla ngawan Friday kamut Saturday mesti malek ngasa Saturday Sunday Monday lawan pai bangahap le sipo penusla bade tu hab aras ni lai sini le hab ya kendu gitu itu kile niam dabdan kile niam ngahap le daladi dan step kile niam nang sau beje hab sa rupa hab ya pedeng tikile tu ki syati kilong kile Hindu kan ki tu ka kile tu ka bet abir kile di katu kile huwe ulum nang ta ka don ko we ki ong ta ka bisari puja ba umaki kan baki dekat ki ong ka dei ka manusia puja long puja ki besen ki long baki aingo aidam ki tu ki kenyang ki puit long bakin bakili luom de iwa bakinum daj bakinum penmensau ki kan mende ong baki mereka long baki dwai kumlong mangi baro ngi dwai kumangi ru balong nyam ngi dwai ublei undau ke rengi ke kiru kilong hakata berkom ti kidon sekotu ka le nyam Durga Puja katur kile laisngi sausingi katuru kile tamba ka jingle jungki hang tu pade ka pher kile ki kimle de kini ki blei thau ko malaysia ni ki kile de kom le jungki sti ki ong tu kolabon kile de ki tu ki ngi ong tu ki bangibam tu bali ki khot kat ki long kum gitu de ki sop ki song ta ki bu tu pan
Kalau uternia pada bagi su sentiu kim ju penun kam tania nar ki penun kam da uternia du siet ki ong julong ban pandai nar tiki su itu ki sentu mungor ki bagi pendeng tu kai bagi penkiang ti kajkom le nyam jong ki ka pher ki arwai ki kum ta mo ki long ko festival te jong ki ru kam long ka pher pada na kom le jong ki hindu kan dapur bagi liberat belairu ki liberat hida kata tambah ki bu syahang ta po madan majar ki ki bu ong tu ke pelong syah kasyan ka dak ladap ke sali liberat pedis po wa mentang hat ya ki habra ti kumang la tho ka kot den re bobo ni ki num tip ki ba kan ni ko de ke balarim ti hapor beli liberat ni lahir sta syopo habra tu bamon gen kun bamon ni bara ika tu bali brand habya na wa mentang syadu dapoi ko umbejeliu do rendang tu sepen ngam ya katu kai kalong per ki dekat ba sini ki rabi kum tu ra subun kabang te rabi tong we yang ali ki wi adam ki ombam jusha kan thai bali bread beli te ngong khen mangam de kan thai ngade nong thok kon te nga tho siteng fiestana no ban pulia ki ong em te le ong le khot be ti kalong ka pau bi ken si sala ranga tho ka kot tang siteng ti ka por ba bread beli kim jusha ti ngalong don bok si cha ken ba ki tu ki doloi pator ki khot ken nga ban le ba nga tho ka kot ka de ka le nyam jungki ki kimen ken naman beli babun yatim kesukut no tang hajing tim dan ba tho dan ba kim yatim ken tengah pada bangayo bangan tho ti ngasung komen ken ki baro baki la ai da kejing tho hi ken nga bangan penmi kim dan objection ti kalong kepada sultanat syakin ba pinle kanu nu ka kam ba kia snok tilang kat sebalik ngah bangali ngali le kinu nu ki kot bagli to kale nyam ru ti dalor katu dan sni koi kale nyam bade ka ba jong hima meliam katu rong akoba kadi kini bakile katu kale nyam yudu kli yudu shwa nang kong ti katu nong turu kalong ka ba ipu ipiang hi kida don hidu leng do nong tu kisli le nyam hang tu po basa di tempo ki pen peran om tu ki le nyam hang tu kida yesha yelile yadi sha lile dap nang tu le biang syakli yo bade hang tu berantu mau bentna lile ti haba le ki kot ogi pi da pile badal dia kalong pi de i filong fistanat ki babun hi kini ki le nyam nga kham stanat hi kini ki bangan koboy ki ke namar babun ni metip shu ka ya kan kale nyam ngati le dia ngala long kestat tamawal ka taru ngadon ka tu ka jing thrang ba ki be ru kintip kan dia kedai ka culture kedai jong nadu barim baja ti nama la dam don ba tho don me babu ki ka jing tho ki bru kintip ki klen no tika don sakoi pada katu kale niam hang te hakler po kadang don station yang pomtia kataru ke bakile niam hang taru tiki bobon ki jaka bangla le bale niam tingala don hai tu kokot culture nga tho om tu ta kokot culture ru la don bakitu ki jela kai berim gitu jung indigenous games ki kle ki don bat ki dur pinda pe tu kokot ki don ki dur tikat karyam kabet dia halor tu karyam kabet ru ngala le koi ka kot ya mentaka at san kolsong la penyaram ki penik maki ngapan pet kabadi kadon ka kini ki costumes kadon tu ki kom shat kita ki kom riam gitu kan di kadon lang bat jonggaru kan ketate kelong siu penyarap pen pet ken rei long penmi hina na tu ka office kat kum ka jia tho bat jing shem ka kom lalu kum ka nong tho laong bagi kot khasi ki dei ki baduna bha ki breu ban thien bala dangi shan bun ya ki kot khasi kan dei shi hajar tali wa penya yo te ki kot khasi shan be shi hajar namar ba menjida bun than ki ban ya puli kot ban puli kot khasi kham din ja tho drama ru ki sakut pinto poetry ru ki sakut
Ju lo kim ngam tip le kim dan kata ke interest ke bakin di kat baka kakot poetry baning kong banga thoa release sang dia po Oman University po Hyderabad po benglek conference baning kong di kat baka award bayo aning kong ke di na po isa tisga itu kot nistim nakan mamlo tama kami ni ka English tekadi kata ka ba print to farm I fabulous jiki bagi print apa Delhi kata di serial kelong ke series 1 to 8 di kadang don sui kot jiki pada special note is ba uang ke di jong di tu dong don sui company na po Delhi kata ngamdakan mau di min mentap dia nadu mga pemi makala jiki kalau long annual tamangam ju repeat lain no tang portion jong mekalia tingim lak ban penki kitu barok itu basic data ki ngim lak ban penki teng rekat ki bami thamai prengi at thamai tu dia mahadian pada kum tu ngala nang kampan bah syu long tu katu pada saat ski IQ ski AKM tu lah kat ba kamenta de kala long running bah kakot balabun gitu kan. Kakong lalu kadai kawai na kibadon bentaru hapok kakasi Author Society. Batkit kamru hagi babon ki kenhun ki baju tray na kabanta kabha kamian kenthop ya kasen jan tia shilong. Kakong lalu kadang bu thong bantho shu sa kumbashi phau teli ki kon. Dang don ani sa shipau teli ki kon menta ki bang layo ISBN number abu du ISBN number nomor ba hapor pen mi jiki nongkong ule piracy na po Guwahati. Dia nak kadang ngam stonat ke namar ba kum katu ga le ni ambok clear lum shalong katu ngale dela dia kat nung jing jaro pin kiu shulum shalong kum le sopet nang hada na poi du pindah thai ti kum katu ru kila piracy te kiyo na habanga ngadale dela dia beto katu di tang badon bok de ma iru be lam yang abelis tu bangi dapet ni observe kum nu kile katakan niam nang tang tuba ongi pista ko kale niam tu mau nariang turu badalik gladi hadu andra dum hapsyong tu ti kalong ai basusi ken ba khamtam ni culture bangang dalik de pulut bat buar kapur sakapisa kabay kali rum de kabayo ti bakin chile pa resi pa kalong ka basusi ken ti na baong ru dali ong ken po hati ru ya keren he amban tamen tate utau brio layang nambah kim esok kan tengah apply ISBN kan ka protect kan ISBN pada ka protect kan na privacy film lain du prapu kendai la le bat jong amir laklat amir pariat di home video kadi atau tang jiken mau nama jong pi kita ki film di kita atau minu pariat tu tel layam tel simyong layam di ngedon komputer halina tu ngile skits hapo dudashan ten lor ki skits di ke major film break ke di ke feature film kali kitu nganwat abandashan tu ngale dialog temen swati ni dia nalor kitu ki film di ke mafi kata bala drama di ki fareng di ki ong playwright and performer ke di tho bat penmi ya ketua kot ketua kanalang sorry mri kanal got hajli garansa tak one act play dia ngale itu kan hapo ni perform po library state library itu kan po jong celebration jong ni commemoration sorry mri celebration mo yang commemoration kan jong ni kyang nong ba tingnya pelong tu kan tengah tho kan tak drama sepang utau men khamnap udik men khamnap hadin ya katahi la perform shwa hapo all India radio dak jentia program pada ki ai dung maseng it ile ba compare kong la ile itu ibalakhlat tu iba ko kamu kwa lalu tile kitu ti hadin nung tu pada perform pada hapo stage pada ya ai pada utu nung kenya ba kamem bilang selek pada ka yang book form pada yang tu kan kamu nak itu ki lightly ki drama bedon hang tu artli nak perform how in the radio play ACI tu program tu women's program teng
Hendai kami fokus hi kedai ketuka bamen step tip mu. Katu di kami ke baki kamal program ya. Haga kubor syakajat benriu bat ki pateng menta. Kani kan nong tho kala banjur ya ka jingdon kam ban tho janai bat keren bet ya ka tin khasi lajong. Bat dairu banang penjanai ya ka tho bat keren ya ka tin lajong. Khamtam habadang yakun banyo penrung ya ka tin khasi habok ka kernet bapra jong kariti sensyar kari India. Habang itu ni hab hi bangenda tho janai ni hab banda perkhat bha ya ki kentien ki bede ki benum long khor ki benum long khlem akor ti ngap pada kum kenthe ngam julia kita ngam ju tho pi habang itu ek romance ni tho ni hab ban peni hab ka romance kedon tang ba long ban ngidi ban long kan di ban long polai kaktin bakhanang beli ki kedi ban long ka ba ki brio kin stenat ke ho ngi le ni tho kata mo romance ta ka jele i tamalong nyimri ban long balga kamut ba kan long klem akor ka kentien ka ban long saj ka ba kinum long puli nama haba pi puli kot ki puli lang bahe barin ti la phim pi tho ba ti ban long kentien ba long saj long kalong degrading mo ong pareng bat kawiru ka image mo ka image kata ka long brio jong iru kum nong tho habang ito nyiri banda perkhat ila dia bangin bu ila dia ha kata kom habang ito ki brio ki pe pi kum nong tho ki long kin ki pe kin buram pi kum nong tho tan ito klam aku rin te si tho kot kai thai long kin long no kin ken nei pi kum rukai kum tu kin ti ngi pada batok kot ti ngim jukwa kin bang baki bangin long baka kin pet ki brio kin pet po pet kum ta kin bangi tho ha bangi tho kamut bet bangi di ben target ki ai kin long puli ki ai ke jung to jung ki bekin yo ha baki puli ki don ki kentien ki ba ki sung thu ru ti kumbale i ka tu ka ilakan na tiang na use dialect jung ki ru tambah hab ni hab I footnote ti kalong phi hab ba phi tho ni hab perkhat bangin num penon kam than ki tu ki kentien balong e than ka ba ki bru kum su thu namar bun sien habang ikren bat habatho ke pher ba phi lap no ba ka biang bha ka ni ka por ka ya ka biang bha ya ka chai bang riu khasi ba kan yo ai ni jing ithu khamtam da lang i khen na kata ka jing don ki nong tho ka jing kren bha ya tien la jong bat kiwe katali tu golong ka ba isu mo wi ong kata kamat ka bakong santam mana do men shwa lai le kata ngaken ma na do por dang don i Dr. Stan bat ter gilai hadukat mentaru dang buat ki dang le ki kasi auto society jong i doktor nong light di anong light tiba buan hi kilaya join ni bani tu kapur ngila por bangang bat joint secretary lay li kendu ki MLE ki ong to kasukut ka to bat ke disha kata nganut ban ong namar boleh kat ki balet ru lay kendu nga ki lay kendu dang imbar pil ru to kat ba file kakut ka to ai ki kot ki slala ti nga ya ka bamentay ngam tip namar ba ki jong i doktor nang lai ki la le chi sedeli ru ti kele le shitom hi makiro le shitom makabadon hi la le shitom na du mensya tamba nonggum nu kamin kadai ba lada fikren on the floor of the house ke ki Emily lada fikren da kakasi ha assembly takamut kadon katu ka jing song khia tin ring ini la mix bat garu ti la dalam bat garu bat jentia ho ki jentia ki keren kasi tin ring yang ring keren pareng kim keren dah tin kasi pi ki keren dah tin pareng ti kataru kolong jing ia tin ring lada kwa hi ban penrung lada kwa shisha nadu komen sim nadu ko donut persyang ban keren be ka kasi bu do translator garu keren ka tin la jong bu translator mentah fikran garu ayam mat translate ke English fikran kasi ayam translate ke English mentah garu ketin kasi ketin garu tu tiki penar kim tu tilong da pibu bagi tu translator kamu
kan chong kia shibut kan nuka jing treshi tom ke jong ka kasih auto society na ru masyarakat hadu mentah kamdei baki chong thaj ndai ki mentaru man kapur la le ya kata kilaya mogi ke SU kilaya egen haba pi pas school pareng pi ong ni pas school pareng baki nadu grassroots level benang English ti haba ki kasih ru lara pile grassroots pishim kitu ki kot abiki di pi puli kitu tu ki di grassroots kaktian la jong ni kaktian la jong ki ong ka ki shim da additional English to kila shim ta additional English ha ka bakut kum bangalap sisian po All India Radio la puli kan pa puli dapur la puli stel la sangeno nang shu namar bali ba di English school ka shim jing ban kuno kata kadai ke drawback kata ka wede ni ke drawback hak jing shisha ne ngi ban pendon kam hai keten la jong kumbalong menta hadu ME ngi ladon ME tege kumta ken habang ngi ladon nadu plus A hadu ME keten khasi tekan AU ken ba ngin bangin buram keten la jong ho English kolong important bare habangi layo associate language shika kasi garur ki layo tekan EU bangin pendon kam tien rengim pendon kam terangi lada baru hingin pendon kam sisyati ngasai kam bangingin yo bakin pendrung apa to ka kredit ya apa jong ka constitution jong ka ri India ma pe choice address the nation in your own language yang pe China palu be de keten jong pas tu pam student larangi pai tang hapo Assam naya jangan le Assam se le kestal Assam ken kran be pir ka Assamese pisung tu pidam ki kran ka Assamese ta kamot munu babu ke jing bujing ikitu ki bam sutu te kumangiru khasi ni dei ban penon kami khaten la jong lara kitu kim sutu ki dei ru bakin wat ki bro ki ban pun sutu ni le tangah Assam pin pe mentabli Assam bun ki hostel ke abud ki nos kasi nama beli ba ke sutu bakan long ke business ke jongki kan ya kidun kam ki kasi kidun kam ki beru jai bendu ki mizu la ne ki bakin yo bani interact bani keren mentak ni kapang ki batai de kasi tu kim sutu utu asmi sukran ni fi beru ka asmi sta firu film sutu wow kwa keren iyo kalau ngejing akan tien rei kejing kawan yangi ki basngam Henry kejing kalau beda kade kejongki namar ke keten na jong pide ban kalau pide ban keten na jong hi lara pi je keten na jong pi ya ka bad kanu no ko bade kala jong ka culture ne kanu ka mot ka jai ben riu jong pi kan em syarta kamyam ka keten kasih ru kamyam ki jai ben riu ru kamyam long ngin ne abeken to babun bolong kestan kana ngide gi kasih tingi hab hiba nim em hikum ki kasih kaniam kaya la kaniam ka kulsyo kaya al kulsyo kata kadai ka kejing sutu jonga indai bangin pen clear ya ka kulsyo bat kaniam makaniam ni dua yuble ka kulsyo kadai ka bahlia subha tiki berang long nyam tri la ni ki berang long kasi paka ti kitu ka pher ke barok ke jai bendu pertengong we believe in one god but ideology is different kata kadai ba lada ono pareng tegelong ha kasi non take idon we blay dai kerkom jungi pada bangi duai bangi kerpat bangi mani kalong la ke jong kerkom ki kamba kane kalong keme kala le ki paushenna batkum ka jing itho ye ki kambarat ba kakong lalu kalayo pedang ru bon ki khusnam na ki kenhun ba pher hakari kakong lalu kalayo pedang ru ya ka khusnam dangshen kabatep kum ka women of the year 2021 Kabla Aida ka Home of Letters India, Bhubaneswar namar ka jingno senyang hakatho katar. Ki kote kaba rong ha po university entai po nihu kadi kutu ngamban sia. Ti kadba ki kot private pada kitu ke kot mai mau jam te kom thodak abikidi kitu ang cursive writing. Tu de ki rong hi ki school private baria ngum tu tamba ndai kin kum ki kot ba prescribe. Tiki don pat ki kot JK ru dari serial 1 to 8 bapin mi apa Delhi
Tikidon ki school ke ba penon kam ya mentah pada beglale prescribe ti ya don stang we ar kum tu takadon ko iga kor ko tu social studies ko tu ka ba le ngile ko atha bat I we bat ko ke bana po ko hati ti lo nang tu ngadon ko we pakakot ngidi ko atha saumut ke ngi ai kadika trong kelongkom translation ngai modern translation dikata kakot ia le kadon lu suddenly kijat kentin on 5 languages kadon English Khasi Penar Hindi Garu dia ka Hindi itu Dr. Jin Khar dia ya ka kentin Penar idang imba shining lalu kan baya ka Garu ile itu city sangma ita bana potura di ke English bat Khasi ngale manga ia le ko term tu kan long babun ki bam ju le ko mta ki kot te chu stamat hi bangin sia pen mi phla de ken thai ke dei ke jing sman bat ba jing nang ban penon kam ya kapur li long babun kam rei nga manga bat ki paralong kat bangi nang bun kam kat tangi nang la bangin tre ngim ju ngamdan por man ong bangin songkai ni ban ki organisation ru ki bubun ba bangi yatre ba bang long komentahi na ki organisation ki bubun ru jong kani ka All India Poetry Conference na ka national level ngalong vice chairperson ilong chairperson ikong Professor Strumnet Khar yedon arngut ki vice president bat ti kong Loki Kharpuri di beron to ka school elsewhere ha laban tinggi don bak nagaru dia jong Dr. Family Marang long ni don klelang bentuk kan dia nolo nang tahang ni po ngastir ru ni don ka branch dah ka stir ngalong secretary dia ngi abun kam nang tangi don suka tiar lenggar depe kata ru ka diba preservation yo kini indigenous writings bat barok ke preservation hang turu ngabat kom secretary po alumni association yang Lidikin College ru ngabat kum secretary ta kani ka Meghalaya social welfare TKMSCW Meghalaya State Council for Child Welfare kani ka branch jongka Indian Council of Child Welfare katu besi Ivory Award ikana dang tu bat joint secretary dia po sendin tiaru along publicity secretary di ibuan kiwi de organisation by yabat ken ti apo kani ka philatelic pada kani bagi le bipasi le pen iya ki stamps kunto ni sia exhibit ki stamps anturung along member bana nanti na po philatelic club jong ka Assam yang sedang nengkong hang ti po school Khasi Jantia National hang tu por dang don nang te po mukhar dang longing jot ite idor barhol ti nang tu kirang thia po katibalong community hall menta da kadon kadi middle English school tang du class 6 dan lapas nang tu ngale po St. Joseph da ada nang tu lapas tu pada ngasale college po Lidikin ta hadir ba ada like college kum tu gitu ki senam kini itu ki 79 80 tu por pada ngale join law hapo law college tu ngi jan mien la wai tre law college tu te le puli men mien tu te kum takin long kadon ke jing setengah ndak wanang tu spek siki kun long tu por pada dang hap ai complaining kong dang apa dang mi mai pa kibat kini ki men ki khunrui bar khoi pike pen pe mi klung kum tu kan baki dang ret dang le puli kum tu hadin badep be katu teng khaibla pendep ngai le tang katu kaprili tang phial no jurisprudence mai pendep syu ta ba hap pe ki kun te hadir pada ngayo alat pada ban le ka pli tu ke ignu kadang ka branch ko na shalong ti tau khunri jonga pada Dr. Julian lalu tu laklat mana laklat mo pli taro ti di mau bo ngau ong pli phim le puli kum tam ta long ni dan tang Saturday Sunday kiwan counselor banapo Assam kiwan Dr. Kiran Roy tu laklat ng Assam Tribune tinggi dan kitu dan Dr. Manik Sarkar bana po kalta taru bahikai long kini counselor bubun bang ti kumta ken ni ngong yok ong em tengarung ngale
join katakan diploma in creative writing in English. Tinggi hable entrance tak juga puat mengapas. Tinggi dan nengkong sangut. Dah pun mengilik fasa assignment lah ya jak lah sa sangut. Dah pun ya final ngasa marwe. Wah, kimia lah nama satu pihak kelong mesti filwong. Pihak dia interview, pihak dia akan ni katai film ni dia bentuk sebagai radio adaptation, sebagai television, sebagai film, sebagai ani berbunjat bahkan sebagai kot kita ikut turut ni dia bentuk yang dah sebagai press kemnu berkili ikut proofreading ya kalau very vast kata kos kan kadang duduk Southly kan kita ki unit dah apa kai dia kontak kan haba minat pada dia pulih tengah pas kan no teli try ki ba phi yo ban pediang naki kenhun ba pher la ne nak sarkar jela nak sarkar pedeng nek sarkar tim dan ba itu kan bana sabar tengah rayo ba khat atli ti atli tu international ko ke dia tu bang yo na Nepal kawai kata ke bana kotu bangiyo na po Thailand tiga ba hadina syatas ganung tu layo ka latest ke bayo mana kani ke 19 na po test po katuro ti rengi yo ina katu te dei bangi thokot kam ki ai kerteng kum no yerta ka o katu ki ai Mother Teresa te ka bayo nang kong kate bana syatas ka ki ai Maitri Award ngidon ki categories long kidon ke ba ki ai laki jong ti kani jong ti Ambedkar pada ngayo na po Delhi man ga badan ke jaka ka ba itanang alai bat ngadaken mauru ia utau kisim mumin hapor bang leishan ni kata kaksai rongdong kiu no lor dia selor maslap bebetul selor ngalikan sebalik sistem ani ka hampa ke sistem sisana slap ko buat tak kiu sa halor dia pension ni kaksai ke jangan ke kalau tuta ya tu baniwa hap kio pilih ngelak kan em long pi hap long di long risk apa fidan ke interest hap risk di dali shon le pada kum tu long kadon jung tenan le keleng kum tu kan yo ban yo shendur hi nang bat kawai pada kan kamien ti po Garo Hills kani ke tu picture plant sanctuary ngam tip la judon em ki balik ni balik bak ngate ong la da ni balik Garo ki is a must baki dei bakin late pet kata picture plan sanctuary di bahaya bah kadon po ang tu po ka hap po tu kalenti balik po William Naga kali na po ka hap South Garo hi Bat gani ru kadai kawai na ki kubur ke ba sebaro ki long kemi nai ong ki we inong ki long kemi ki balai por so ye kin tho si line airline da pila tho la tho kan bang ka ti jung pi ka jumut jung perkhat jung pi kan wan pin sultan ba pin tho bat ha ka tar kom pin numplit na iya la kapur penon kam ne kapur penon kam la kasap uble ai sap ya baro mdei tangi iwe ti habangi penon kam ho kasong ya la kasam kamut gawan ka jumen to ti kuble shibuan ya pi ba raining be ba albert bat kum juru kuble shibuan ya baro ki ban pet ya kan ka program ngada sungu shibuan nong sayima ba ola ai kum kan ka lat ya nga ban ai kini ki kubur bat bangin yo ban ya mir jumut lang ti baro pi kinong pet kuble shibuan bat chia jarngo